Bore da pawb, a chroeso I sesiwn Ffit and Pimp yn y Gwyliau. Hello everyone, welcome to another Ffit in 5 in the holidays session. A chi'n cofio, oedd pêl neu sane neu rhywbeth I taflu. Did you remember? We needed a ball or a toilet roll or socks or something we could throw in the air for today's session. So, oedd like a munud bach o chi, mynd I ôl rhywbeth os chi'n cofio. Quick minute to go and grab something that you can just throw in the air. And if it lands on the floor, it doesn't matter. Dim byd os yw'n glanio ar llawr, dim problem o gwbl. So munud bach gloi, hanner munud ar ôl, I mynd I ôl rhywbeth, mae sane'n iawn, yn pêl, put socks into a ball, papur tŷ bach, toilet roll, unrhyw beth, allu bod yn pêl seis ma, allu bod yn pêl llai o seis, fel pêl tennis, a tennis ball would be okay. Okay? So dim problem o gwbl, munud bach gloi I mynd I ôl rhywbeth. Tra bod ni'n aros, ni'n mynd I twymo lan. While we wait, we're going to warm up. So cofiwch, newch siwr bod digon o lle, newch siwr bod botel o dŵr, you've got a drinks bottle, a ni'n barod I fynd. Ni'n mynd I dechrau jogo ar y smoting. We're going to start jogging on the spot. Cofiwch bod y break yn symud, a bod y triad yn dod oddi wrth y llawr. Your feet come off the floor, and that we're moving our arms. Da iawn chi. Cadwch fynd. Cyflamwch bach, bit faster. Da iawn chi. Ni'n mynd I 5 eiliad o trad gyflym. 5 seconds of really fast feet. Chi'n barod? 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Nôl I jogo. Da iawn. Ni'n mynd na eto. We'll do that again. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Un ar ôl. One more to go. Trad gyflym. 3, 2, 1, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Gobeithio bod chi'n toim nawr. 5 gweithgaredd heddi. Rhif 1, pengliniau uchel, high knees. Rhif 2, ni'n mynd I lunges a cerdded, walking lunges. Rhif 3, ni'n mynd I cael, game bach, clapo a dala. Clap and catch game with the ball. Rhif 4, coesau beic, bicycle legs. A rhif 5, ni'n mynd I cico sodle, we're doing some heel flicks, okay? So gobeithio bod pawb yn barod. We troi cloc arno. Dyma ni, 5 eiliad I paratoi. Bant â ni. High knees. Da iawn chi. Camera yn barod. Cadwch fynd. Camera Facebook wedi torri, mae'n debyg. 10 eiliad I fynd. Gobeithio bod pawb gallu gweld nawr. 3, 2, 1, a gorffwys. Yeah, the camera was on there around. Bant â ni. Deg eiliad ar ôl. Da iawn chi. Cadwch y peliniau uchel. Tri, 2, 1. Cymwch hoi bach fyna. Fi'n checo camera Facebook. Na fe. Dyle bod hwnna well. Must be on time. Okay. Nesa, sorry am bit o problemau. Ni'n mynd lunge a cerdded. Felly lunge, lan, mewn y cwrs arall. Lan, mewn y cwrs arall. Nôl y cefn. I'm going to do un peth eto. So we're going to do a lunge and walk straight into it. Bant â ni. So lunge, mewn y ochr arall, mewn y ochr arall, a nôl. Da iawn chi. Lunge, mewn i'r ochr arall, mewn i'r ochr arall. Da iawn chi, a nôl.
Cofiwch bod ni'n switcho trad pob tro. Remember that we switch our legs each time. Da iawn chi. Gobeithio bod problem camera Facebook wedi datrys y hunan. Lunge ola a cymryd break bach. Hopefully, the camera issue on Facebook is sorted and everyone can see me now. We're going back into lunges. 3, 2, 1, bant ni. Lunge and walk. Da iawn chi. Nôl i'r cefn. That's your little rest. Back to the start. Lunge. Straight mewn I ochr arall. Straight into the other side. A eto. A un bach to. Da iawn chi a nôl. Unwaith eto. Cadwch fynd. A break bach. Da iawn chi. Reit. Cofiwch cymryd dŵr mlaen. Mae camera wedi ffixo, felly cofiwch am y pêl tro yma. We need the ball this time. Just game bach tro yma. We tafu lan. Clap. Clap. A sawl clap ych chi'n gallu cael. How many claps can you get but still catch the ball? Chi'n barod? Gis game bach I hwn. 2, 1, bant ni. 1, 2. 3. 3. 4. Oh. Dim ond 2. A just cariwch mlaen. Chi'n un llaw, os chi'n gallu. Can you catch it with one hand? How many claps can you get in? 4. Dim ond 4. Okay, cofiwch bod ni'n cadw llygad ar y pêl. Dal ar pêl yn 2 llaw. 10 eiliad ar y rest, okay? Have a little rest. Maybe it's easier if you go down to your knees. Bant ni. Dim ond 4. Dim ond 3. Dim ond 4. Dwi ffili cael 5. 5 wedi cael. 5 eiliad ar ôl. Cadwch mlaen. Da iawn chi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau cael bach o sport a bach o game yn canol y gweithgareddau. Nice little game in the middle of the exercises. Mlaen I hi 4. Coesau beic. Ni'n mynd lawr i'r llaw. We're going down on the floor. Coesau lan. A ni'n esgus bod ni'n reid o beic. We're going to pretend we're riding a bike, okay? Pawb yn barod. Lawr hynny i'r llaw. Down we go. Digon o lle. 5 eiliad ar ôl. Gorwedd lawr. 3, 2, 1. Bant ni. Coesau lan. A ni'n mynd dechrau cicio beic. Da iawn chi. Round a round. Dim symud rhy gloi. Not too fast. Round a round. Cicio beic. Da iawn chi. 10 eiliad I fynd. Cadwch flan. 5, 4, 3, 2, 1. Istedwch lan. 10 eiliad y gorffwys. Ni'n mynd nôl i'r beic. We'll go back to the bike. Down you go. 3 seconds. 2, 1. Coesau lan. Bant ni. Round a round. As if you're riding your bike. Da iawn chi. Mae'n boeth, diwrnod boeth heddi eto. So ni gweithgared yn y bore cyn bod ni'n mynd rhy twy'n. 10 seconds to go. Get the exercises done in the morning before it gets too warm. 5 eiliad, da iawn chi. 2, 1. A gorffwys, lan y chi. 30 seconds rest. 1 gweithgared ar ôl, 1 left. Sef a heel flex, ti'n gosodleth. Okay? So the heel flex. Okay? Ni'n rhedeg. Mae trad yn dod lan a cyffwrdd y pen ôl bron. Okay? They nearly touch your bum. You can put your hands there if you want. Chi'n barod? Lan y ni. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. Bant y ni. Cofiwch bod ni'n bwmso. Nice little bounce. Bod ni'n cico lan yn echel neis.
Da iawn chi. Cadwch fynd. 10 eiliad ar ôl. Tri, 2, 1. Gorffwys ola, last rest. Nôl mewn your heel flex. Back into heel flex. O, mae Rhys yn dod gyda fi nawr. Bant â ni. 30 eiliad olaf o waith. The last 30 seconds of work with me this morning. Da iawn chi. Dros hanner ffordd. Cadwch mlaen, keep going. 10 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. A gorffwys, da iawn chi. Well done. Cofiwch cymryd diod. Ni'n mynd cerdded o gwmpas, we're walking round. Tra bod ni'n neud bach o cool down. Da iawn chi, cerdded o gwmpas. Cofiwch, dim Ffit in 5 fory, no Ffit in 5 tomorrow. Ond bydd hi'n newydd sbon bore dydd Gwyliau. We'll have a new one with you on Friday morning. A fi'n credu Stefano sy'n neud. I think it's Stefano on Friday. So tybed, pwy mascot bydd gyda Stefano. A mascot bach dy fi heddi, chi'n gweld e? Dyma Dewi'r Draig. Mae Dewi Draig yn ystod â fi am pob sesiwn dros y haf. So, oedi Stefano yn gallu dod â mascot well na Dewi. This is Dewi the Dragon. Sets with me to do Ffit in 5 in the holidays. I wonder if Stefano has got a better mascot. Great, ni wedi cerdded o gwmpas, da iawn chi. Cofiwch, mae fi'n twy'n mas yna heddi. It's warm out there today. Byddwch yn ofalus yn y hael. Be careful. A wylwn i chi bore dydd Gwyliau. We'll see you on Friday morning. Diolch yn fawr. Hwyl fawr am y tro.